Paiba pitip uni friendly technical u comment ha ga video jonga best ba bo u comment te lada piko aban tip ya da comment se ba ban pa ni video hado last number ata comment ba u ai ha ni video jonga lada pipa ya da comment nang piro ko aban te na youtube te lada piko aban tip ya da comment se ba ban pa ni video kan pen i pi ga channel jong ta friendly technical te u le ayu upload video kan nu don subscriber u kan nu la ka mai channel jong la monetize na em ha ta ro kan pen i pi ha ni video Tengah cupu aban peti pipi nemar udeyu youtuber bala he subscriber atau komen haga video jonga kumnga de youtuber barit ba kian badan tang 1k subscriber te a 5000 a 1000 na te ba tang asyo tanat ban create dengan video te nga ong youtube friendly technical kuble sipon ba pi interest ban komen haga ni ha channel jonga haga video jonga tanga ko aban ong ipi kuble sipon te pa lada kani video kam la aban poi chuta wa tapi la aban sen jaga ni video cho namar ngam don rei namba jong o ala subscribe ga channel jong o tang ba ngam la aban comment haga video jong o ta ade way problem tapi la aban share jaga ni video youtube baro lada pi adoni number jong o mo teman tangan record ga laptop screen jonga dengan pen ep ga channel jong o kanu don subscriber ula ka mai kanu na youtube changata rongan pen ep ngan pensio tho ep lada piro ko aban kamay sana itu pidon kam ban le use pangatarungan pasyo thoi bi agani video temantangan record agani laptop screen jonga dengan ben ep kada proof ma to comment ayu use pangatarungan pasyo thoi bi agani video dapat ba I hope pi gani laptop screen jonga the first of all pat ba ngan ben ep ga channel jongo to don kanu subscriber to kanu la kamay dani youtube pangatarungan ben ep ma dengan search friendly technical kerteng jonga channel jongo de ini try kerteng ma dengan search ani ha YouTube tapi ngan pen IP ka channel jongo pa ani de channel jongo ma pa ngala subscribe ni channel jongo tapi pi no pa ngala subscribe ni channel jongo dengan pen IP uladon kanu subscriber 5.7k la 5.75k subscriber uladon to la upload chispa live rutli video kumnu ngatip la monetize ga channel jongo namar upos ya ni ha community tab jongo ngala check man chpa mo bata nga pani pa ani screenshot u ai ha gani ha ani ha community tab jong o to open i gani earning pi ni earning pa dollar ani de earning jong o dengan pen ip ars pa dollar kalong kanu daga hapo india ma dengan de ani ha google dengan source usd to inr INR mode USD mode ani de currency jong ani ha amerika INR currency jong india ma tepat $1 day prapulai dan kamu te $200 day kan nungan sosis pima pai $200 day kan ru ajar rus pa saupan ru dengka lada piyo ars pa dollar te mut ka day kan ru ajar rus pa saupan ru dangani dollar tai ho pila asyo tu ukumai kan nu nani YouTube ma te ni te u comment ne use pangata ro kan syo thoi piman te bye I hope you gan screenshot banga pan EP friendly technical who comment first time I found your video brother thanks for increasing the technical on Kasi that we work together you and me in the same temut ngamla are ban ban pani full comment namar unu ba ula dire de gani comment ngamut ban reply o atas ni namar u comment 1 o'clock night em ngamut ban reply o morning tamba morning lada check to ula delete de gani ya comment jong te tani tai ba umtas ni